Manchu turay ñañay waqmanta kutiramuniña willakuykunata aparikamuspa. Noqankani Jessica Aedo. Kunan miércoles iskay chunka soqtayuq unchay enero killapi periodikukuna kay willakuykunata aparikamusqaku. El peruano Willakamun, Hatun Kamachijkuna, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ojdesutillo, Perú Suyunchista Mink Arikun, Paikunawan Juñunakunankupaj, Kamachij Castillonin, Cheywansi Suyunchis Kolqepi Allinkunata Aypanqa. La República Apamun, Repsol Empresapa Huchansi Kashan, Petróleo Usuchi Sasa Chakuymanta Yachaj, Gino Pasalajkuanin, Chey Empresaqa Yulia Kushansi, Manas Febrero Killayapajqa, Hatun Qochaj Ununkunaqa Ch'uyakanmanchu. Hinallataj El Comercio Umalle Huillakuyninpi Apamun, Pedro Castillo Nin, Bolivia Suyupaj, Hatun Qochaman ñanta kicharinanpaj, mana kicharinanpajpas llaqtatas tapurinqa, chaynatan Fernando del Rincón Willakujwan rimarin. Correo Willakamun, Kamachij Castilluta imaymanata nishanku, CNN sutiyo hatun willakujkunawan mana allin rimasqanmanta, politikamanta yachaqkunapaj kamachijninchis tapukuykunata mana chanintachu kutichin. Hinallataj El Diario del Cusco Apamun, Martín Vizcarra Huchankunata Waqmantas Qatinqaku, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ukhupi Umalli Kaqtinraj, Aeropuerto Chincheruspaj mana chaninkunatas ruanman karan. Perú 21 Apamun, Llullakusqanta tarirunku, politikamanta pusaq yachaq runakuna Pedro Castillo rimayninkunata k'uskinku, paykunapaj Castillo CNN nisqawan rimaspa ashkhapis llullakun. Hinallataj Ojo Willakamun, Perú Suyunchispi warmi qarikuna sinchitas pantanku, llapan t'aqanakuymanta yaqapis kushkan pantay sasa chakuyrayku kasqa. Qarak'umpo hayk'aymanta willakuykunata yachasun. Depor, llapan allin pukllaqkunawan, Gareca allintañas pukllaqkunata kallpachan. Hinallataj Carrillo, Cueva, Lapadula ima, kinsantinkus pukllayta umallinqaku. Kunansi Colombia suyuwan tupanakuq rinqaku. Libero Willakamun, Hatun michikuna allinñas kashanku, Gareca ñas chunka hukniyuq pukllaqkunata aqllarinña Colombia suyuwan tupanankupaj, Peña, Cueva, Carrillo, Lapadula imas pukllayta umallinqaku. Kaynatan periodikukuna Willakamunkukunan p'unchay turay ñañay hinaqa paqariña waqmanta aswan willakuykunata aparikamusaqku.